never talk too early. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Whether we are kholelwa ekwenzeni amasiko nesintu, it gives you no harm just ukulalela uzwe abantu bechaza indaba yabo and ube nawo ke nawo wakha ama views about lokho kusekhulunywa ngakho. So akho topic esishiya ngaphandle sale sikhuluma with abantu abazesintu ama expert ethu njalo njalo. So namhlanje sikhuluma ngendaba ethinta ke imali. Mangamuntu ehambile eye kumelaphi wesintu kumbe eyohlola njengeindaba zakhe kumbe ezofuna ukwelulekwa kune nkanyiso kumele ukuthi mayikhishwe. Today ke we here ukuthi ungaba speed point, ungathepha, ungakhokha ngendlela ze app technology kumbe ke uyikhiphe yona imali nje iucash. Then bese kuzoba khona ke namanye ama belief yokuthi no ngeke ungikulekelele ungayikhokhanga ku indumba nendumba inemgomo yakho imali yakho isetshenzwa ke kanjani. So namhlanje let's just get into it. Have we been getting it wrong the way mhlambe okwethu ukhokhe ngayo wahamba ungasayiqedelanga kumbe ungakhokhanga because into okwadu uyela ayizange iziyenzeke kumbe you are one person who wants no I went there ngatshela ukuthi no angikhiphi lutho ngiyoze ngibuye sengizobonga sekwenzekile imigomo ngemgomo ukusebenza kwesintu. We have ke isazi sesintu uDokotela uThulebona Mnyati uyena uzoba igest yethu ke la kwindaba namhlanje. So already makuthi you have a question or kunento ekushisayo esifubeni ungaqala kumanje ukuthi ufone ku 0861 596 596. Mnyati ngiyakumukela. Asibingelele mfukamthiyane sibingelele no siphelele umfana omncane yeah uproducer ohlelo ke lo uproducer ohlelo lo yeah labalaleli ke bonke nje ke abalalele nabazobukela futhi ku YouTube eGagasi. Yes mawuya nje kuyaphi eGagasi uzoyibona ivideo lolu hlelo and ungaya ke ku YouTube khona uzokwazi ukuyilalela and sokusiza nangabe podcast as well yalo uhlelo indaba on Gagasi. Right, so naso ke topic yethu sihendlisha kanjani indaba ethinta imali kumbe inkanyiso mangabe suke sesizakele kumbe uma ezofika umuntu azokulekelela lapho la ukhona libizwa kanjalo lelo gama ngoba khona abanye mhlamba bangezukwazi abanye bathi inkokhelo njalo inkanyiso ungayichaza uthi yini le? Ake sikhulume ngokuyihamba ngiye kwaMthiyane enyangeni. Kancane nje ke Mnyati so ilona gama elifanele lele ngilisebenzisa. No inkomo. Inkomo. Kukhona uxa kube khona inkomo. Uzothula izinto. Right. Inkanyiso uma uhlola ila kuthiwa ukhansela ukuhlolelwa. Yes. Kodwa uxa uvula isikhwama uma ukuthi iamount yakho incane mhlamba ayifinyeleli la kumsebenzi owenzayo. Bese kuthi 2 bese ke inkomo kube nesikhathi ekuzonqunywa ngaso ukuthi okay uzofika nini uzoyikhipha. Okay. Ngicathi angithola ngithini. Igama licacisa. Oh right. Yes ngingene emlonyeni obusachaza lana about iprotocol yokuthi uma uzolekelelwa la kube lapha besinto kuhamba kanjani. Ya ngijabule nje kuqala Mthiyane ukuthi niveze lelo daba ngoba sizithola thina belaphi sivaleleke khoneni kuma customer noma ama client noma ama patient asuke thina sizowelapha isikhathi esiningi. Njengoba ngithi ngiyabonga ngoba sizoke mhlambe sibe nokuphefumula nezwi elithize azobheka kuona ama client hayi wonke ingxenyana yawo. Yini impintshe ke khoneni kanjani? Yabona Mthiyane ayikho into ebhlungu njengokuthi umuntu afike umsisi umuntu bese yabaleka angaphinda abuye futhi. Yeah. Ngoba lokho kulidela inyanga ekuthenini uma izobuyela back isi destroyer lokhu okade wena ukuzele ayisasebenzisi phela umnyanga lapho isizobe isomthakathi yangezwa. Kanti isikhathi esiningi igodlo zethu thina belaphi azizakhelwe ukuthakatha zakhela ukwenzani ukulapha abantu sese ukuyiphindisela. Number 2 masiya deep down la enkokhelweni. Yes. Yabona inkokhelo ama values ezifo zabantu makuthi umuntu uyagula asifani ngoba nezifo zakhona kayifani.
bese kuba khona ama values okulapha isimo mhlambe esakini Mthiyane mhlambe nifuna ukulungiselwa inhlambuluko yeah nifuna ukulungiselwa lento ekuthiwa ukuphehlelwa kwamanzi nifuna ukuthi kufikwe lapha ekhaya kukhishwe isiphoke njalo mhlambe ngo8 ebusuku sifika sigengqe itshekishini wonke lo msebenzi ama values akhona wefana because izinto zawo kasifani okay bese kuba khona ke la uthola ukuthola umuntu uzofika hlamba kanalutho angafuna ukuya ka amount direct because amount yakamnyati ngeke ifane amount yakamthiyane yeah yasoka kufuni ngifake ezinye inyanga kwe blackmail ngoba mase ngikhulume ngemali yes no I get you no that's being fair I appreciate that yeah so khona abanye abantu uthola umuntu uyafika akanalutho okwamanje hayi ngoba engenalutho kodwa uficwa inkinga kungekho ephaketheni njengokufelwa yeah ukufa kumemezi ukuzofa kanti imali ubusisebenzisa ngenye indlela sekufanele ungcwaba umuntu ngaleso sikhathi so lo muntu ufike lo muntu umsize uyangizwa ngesikhathi umsiza lo muntu awuqali ngaye verse kumsiza abaningi abantu kade ubasiza bephumelela 100% abanye babo 85% depending ukuthi inkinga zabo zingakanani ngoba akukho ku 100% one way bona wonke umuntu okay kuyadependa ukuthi umuntu ubulewe kanjani ingakho 100% ungaphumi kona wonke umuntu ingakho kunama angle 1 should phase 1 lo kube khona phase 2 kube khona phase 3 mhlambe futhi phase 4 ngafika kona depending ukuthi silwa nento esinesikhathi esingakanani ikulimaza empilweni wena kade unganakeli. Alright, nanso iconversation yethu sihendisha kanjani indaba yemali masidila ke nabelaphi besintu and kumbe besenzela imisebenzi ethile nange ekhala ukuthi akuyenzwe ngempela iclient ikhala ichithe ishaye ingasazange zikhokhe and bese ke kusuka from ukulapha to ukuthakatha into ke athe uyi discourage and then ke usekhuluma ke nangayo ke leyo ndaba yokuthi well izimo zabantu asifani akukho rate yokuthi this is the amount ozofanele ukuthi uyikhokhe mangabe usuke ulekelelo unombuzo onawo mhlambe ucabanga ukuthi mhlambe uxhophekile njalo iyona ke ithuba leli ukuthi ubuze ku 0861596596 ngiyawuthatha ke nama VNs mawufuna umbuzo mhlambe ufisa ukubuza nge voice note ungasebenzisa ke le number uthumele kuyona iVN yakho ethi 063839959 ngizoyiphinda 0638388 8895 IVN leyo isha nje ibemfishane and ngeke sidlale uma kuzwakala umsindo womsakazi ngemuva ngithatha uKhaye Richmond now sure Khaye njani tukumthala nyaphila kodwa lapho stick sikhona kunjani kuwena Khaye hayi banda siyancanga nathi sihamba nabo nje ake ngibuze la kumhlonishwa lekuthiwa ukuba nolwazi olugcwele ngale ndiza ngabantu obezwa indaba yethu ake ngithi ngizocela usizo noma ngizoconsulta mhlambe esigodlweni or wherever lesebenzela khona bese mhlambe usizo lami kuzodinga ukuthi ikhokhela kwanta ukuthi 350 let's say mhlambe anginawo oqala nginawo le 350 phela mhlambe ngine 200 number 2 the 200 now imali engiyithole ngendlela engiyithathela nje imali yami mhlambe ngiyisebenzele ngisekuyakhala la kusuka khona leto zakhe azongipha azongisiza ngazo ngiyosebenza ngibe ngikhokhele imali endolile futhi ngemali engaphansi kwemali yena ayibizile ajwayele ukusiza ngayo abantu. Okay heyo laba question akho Khaye Mnyathi balekile kodwa balekile ngisho uyathatha ngozwana ngiyambona Khaye Richmond mfowethu lalela mkhulu ngicela ukukutshela kanje mina njengenyanga ngisuke ngingazi ukuthi imali oyiphethe uyebile ziningi imali ke sithatha kubantu ngabe untshontshe nje wantshontsha mhlambe esikhwameni esikama wakho noba aqhekeza umuzi womuntu wantshontsha noba wenze heist ziningi indlela zobugebengu egcina abantu bephethe imali bafike nazo kithi bazokwelasha ngazo yabo lona so ke akunamehluko kangako
kuloko kwakho usukuntshontshe mhlambe lapha uthe udlula nje wahlwitha isikhwama edrobheni kumuntu wabuka azosizakala ngakho ingakho thina inyanga isikhathi esiningi ake kithi mina inyanga njengami nje imali angiyise endumbeni iya endumbeni ngesikhathi sayo mina imali ngoba umuntu mina kangeni kwami entombi ngavalwa ngoba ningi abantu bafika nezinto into madlala uhlala ugezwa njalo ufuna ugezwa njalo so ke uma ukhokha first khokha sonke into siqede enyanga ngafika onemali right ayithole ngendlela efanele kufika oyebile kufika wenzeni kuyakhalwa mhlambe kufe nomuntu ezolonto kodwa ngoba mina ngazi kodwa kufanele imali before ngiyise endumeni ngiyoyibika fake ngigeza. Okay. All right. So the question is Miyathi bekuyile ukuthi ke ucharge 350 but ngino 200 only. No, lapho kuyaxoxa Mthiyani. Yangizwa ngithini? Kuyaxoxa. Kodwa futhi akusho ukuthi wena mawuthathwe u200 rand nangelinye ilanga futhi mawufuna ukusiza uyofika no 200 kanti vese befuna ukhokha 600. Okay. Yabo lonto. So ke lapho ke esuke sekukuzwelana ngibuka ivalue yenkingo nayo ukuthi izok affect kangakanani mangikudedela ngakuzezanga. All right, nasikuzwile ngikholwa uphendulekile ke ukhaya elihle from Richmond kwindaba sekubingelele Gagasini. Yeah, sicelo Shangase Mayville. Sicelo Siyaphila bese. Siyaphila mfethu line wakho nje uphinda ungabe imhle kakhulu kodwa ke awushaya umbuzo then bese ke eyaphendula umnyathi. Mina ngicela ukubuza la kubaba mfethu uyahamba uyabala bendabuko uyobheka into zakho ne. Afika umuntu hayi mhlambe 200 ukuhlola. Akubhekele into zakabhekele mase ethola inkinga mase vele mhlambe 10,000 kulungisa lento ngeke iphele inyanga mongayilungisile uphile so masuku ngalo anginayo leyo mali kwamanje mhlawumbe ngane imali engaka asesithi angeke ngikwazi ukulungisa so leyo nto imiswa kanjani. Okay, no ngiyaxolisa mfethu ngekwazi ukuthi ngiqhubeke ngikubambe but ubusubuze lembuzo ngenxa ukuthi mfethu usho line wakho nje awube muhle kahle nangomlaleli Mthiyani uma uhlolo uzokuzophenya okuvelayo mase kufuna ukusolve ingakho ngitheke thina belapha bendabuko kakhulukazi asinawo lento ekuthiwa inani elithize lokwelapha yangizwa kahle sisebenza njengezibhedlela lezi ezimele hayi leza government mawuya esibhedlela A ngoba ngeke ngememeze manje menyazala ufuna ikhokhe yabo isibhedlela A o independent kodwa imele unendlela yakho ukusebenza uB unendlela yakho ukusebenza uD unendlela yakho ukusebenza ukuthi uyalala khona ibhedlela othola ukuthi ukulala khona 550 umbhedo wodwa unganekwanga lutho ngokuthi ulele nje khona ngosuku 550 kusho ukuthi mawuzolala izinsuku ezu10 bala uthi malini uyabona akafaka imali okwelashwa so ke esinye uthola ukuthi u350 esinye kuba u250 yabo ingakho ngithi ama values awefani kodwa lokhu ka 10,000 mina ngeke angena lo muntu ohlaba imisebenzi yabanye abantu yangizwa kahle ngoba ukuthi umuntu uthi u10,000 kumele lapha usikhona indlela mhlambe wena osuku asise ngayo iproblem wena ozodibana nayo ngoba sinilapha Mthiyani kunenkinga esibehlanganisana nazo kakhulukazi ngizokuchazela uyazi ukuthi mase ukuthi angiyekini ngithatha imoto nje ngibheke empangeni kwelakeni ngiyolungisa into eyaboshwa ukuthi ngeke iqaqeke mina khona irisk engihamba phezukwayo yokuthi ngenzeka imoto before ngifika kini iyanginqa ngilala esibhedlela ngeba crippled from impilo yami yonke noba ngiyafa ngenxa ukuthi kuboshwe lapha phambili la ngiyakhona yangizwa ngitheni manje lo mali abalaleli ufuna bazi iyashajwa but awukwazi ukuyishaja njengelobolo uthi inqaqamazinyo le isehlamphini ndawonye bosuku we around offer yabona into ngesho so izinto ke lezo umlaleli ufuna ikha kodwa lokho kusatshiswa ke kuthiwa uzofa inyanga ekusabisayo ke ngama nje ngiqhamuke ekhanda akekho umuntu wazi ukuthi khona umuntu ozofanele ngasikhatsini yangizwa ngitheni akekho wena hlala la ukhona akekho umuntu ongakutshela ukuthi uzofanele ngishathi ubhula kanjani ngiqedile.
Right. Indaba onekakasi sikhuluma ngendaba zeimali ezikhokhwayo abelaphi besisiza and ziqaliwe ke kwathiwa khona inkomo khona inanani zabizwa ke ngamagama akhona. Iyona topic yethu sikhuluma namhlanje my guest uzayisazi endabeni ngezesintu namasiko uDokotela uThule Bona Mnyathi. Ukindaba anonymous sikubingelele kakasini. Yebo sanibona. Yes mfethu sikumukela. Ukhuluma nomdlandla lapha eMnandi. Ngicela ukubuza ukuthi uma unesifo esingalapheki iminyaka uhamba zona inyanga singalapheki kodwa kungabi bikho ukungcola egazini nomehluko kuye kwenziwe njani ngoba inyanga phela ziyeki ukuthatha imali uma ngabe usufikile na uthe nje akakulaphe imali iphambili uyayithatha ugcina kwenziwe njani lapho ke impela usuhambisa iminyaka inyakanyaka ukufa kungalaphiki. Sure. All right. Nanga umdladla lana. Umfoka Mdlandla Mlambethe. Ngizomphendula. Isayidi lenyanga ngizolibeka ububalo Mthiyana. Ngiphinda ngilibeke isayidi labo abelashwa kushuthi labo abantu abama patient kuthena. Oqala isayidi lenyanga malithi imali phambili indoda emva. Kuqala umuntu belashwa mahala because umnyanga bengathathwa njenge business. Angikubeke caca lokho. But now from 1994 kuze kufike manje umnyanga buphushiwe ba kwi business. That's why inyanga eziningi zinama practice number. Practice number it means you are tax. It means you registered. It means anything oyisebenzayo kufanele bene receipt. Uyangithola ngithini? Ube ne file. Mawungena ifile sebenzisa idiary epresent kulowo nyaka. Wazi ukuthi ngedate ukuthi kwafika usibanibani egula ngokuthi wesondaweni ukuthi mawuyinyanga ene practice number ne license ne certificate nebhuku lokumba imithi ilapho ke la so ke inyanga mayithi khokha phambili ingoba nina belashwa igula maseniphila niligale phuka kanti mina sengikubhalile la ngesikhathi mina ngonyaka wami okuvala amabhuku ngoba siwavala ngongefani kuyangona ukuthi uregister kanjani ke kwaSARS ngizwa ngitheni inyanga ziyahlukahlukana uSARS usezo estimatela yena ukuthi kushuthi wena khona labantu ofuka belapha bayakhokha kube khona abangakhokhi ebolonto omunye akhokhe ikota yenkomo yomsebenzi uSARS zothi mayibala kodwa manje isifo ziyefana uyabona manje mina ngizoba umuntu ongenalo iqiniso kwaSARS kukhona izinto engibaleka nazo uyangizwa ngithini bese usaze ishajela mina yazi ke mayikhama uluma kanjani okay siyabuya aba o2 bakwethu ngicela nenze kanje awukwazi ukuthi uye enyangeni kanye wena usugula iminyaka u5 awukwazi mawe patient ugula iminyaka u5 umonakalo okuwuthi unjani mukhulu awukwazi ukufika enyangeni kanye inyanga mayifika kuyona ngizoyiadvise futhi inyanga namhlanje azenze isiqiniseko sokuthi zikunika ngeestimation ukuthi izokulapha iperiod engakanani ukuze wena ungasindwa ukuthi njalo mawuzoze enyangeni uzoloku uphatha imali uyangizwa Mthiyana so ke ilanto ke lento lack of communication between inyanga nepatient yayo okuthola ukuthi ukuxhumana akukho kahle hle inyanga mina umuntu umelashwa kaMnyathi angisho ngoba ngipromote but ngilinganisa ngami ngoba ngalingisa ngomunye kuzothiwa ngikhulume ngaye yabo so mawulashwa kaMnyathi uyakhokha ifull amount yomsebenzi ngokwe period ngikutshele futhi sohamba igaba ezingaka angithola ngithini so ke sekukwena ngizokutshela emva kwensuku ezingaka obimethi ngiyakubalela ukuthi le mithi izophela ngosolo ukuthi angifuni kube ne gap ezoba above 2 days after uqede iperiod yalezi insuku zokuzenzela sekukwena ukuthi sesenza appointment njalo usufika uyavazathela uphethe ireceipt elicertified ngestembu sakwaMnyathi ngoba masingakho istembu sakwaMnyathi lapho ngeke uzokumukeleka nenyanga zonke mngase zenze njalo nabelashwa ke igula zikuvumele ukuthi zilandelele kuqala ngoba ukugcogcomiko lokho kudala isifo sakho singalapheki. Okay, professionalizing leyo kwelapha ke ngesinto uyaphendula kamntaka baba mayichaza umnyombo wayo nokuthi bafika kanjani kuleyo. Hayi ngiyachazeleka kodwa ke uma ngabe mhlambe ungalaphekile ke
imali useyithathile kwenziwa njani ngoba useyithathile imali kodwa ulapheki futhi periodic abanayo lapho ukuthi bokulapha isikhathi esingakanani yeah inkinga esinayo yileyo nje okay awulapheka kodwa ngiyezwa ngendlela achaza ngayo ngoba yena i-professional manje laba abanye baya imvamisa amahlathi kodwa nawo sibeziza siqelalisa-ke labahlathi kodwa okubalekile Mthiyana ukuze umlaleli aphume right akaqambe indlela afike kubantu umuntu ozomelapha angisho akeze kumnyathi no afike kumuntu ozomelapha bese aveze lamaqhinga la ukuthi emalini uzongibiza yona isiphi isikhathi period engizohamba ngayo according to ukuthi isifo sakhe sesinesikhathi esingakanani simphethe uyangizwa ngithini ngoba ilake ku counter khona and umelaphi kufuna enze isiqiniseko sokuthi asikho isifo singena amaphupha abhedayo uyangizwa so leso sifo masingena qaphela amaphupha lo muntu uthi ufike enjani ngaleso sikhathi bese ke wena mayibuye ngesikhathi amaphupha esewaphupha mhlambe eqhela kuyena yale kude uyangizwa ngithini ingalesikhathi wena ubonto okay period engaka kodwa usakhokha use produce receipt kuphela ngoba lokho kusekumbamba ukuthi angabaleki ngoba ethi imali akanayo engalaphekanga. Alright. Indaba onkakasi sikhuluma ngani sikhuluma ngendaba yemali nokukhokheka nokuchajeka kwethu isebenza kanjani le yasekwelapheni nasebunyangeni iyona ndaba esikhuluma yona namhlanje my guest is uDokotela Uthulebona Mnyathi inamba yethu 0861596596 indaba yesintu onkakasi iba njalo njengolwesithathu from 7 on indaba ngizothatha uSizwe Mngadi eGoli sabona Sizwe Abona sohlala kahle. Sikhona when KZN but wena usilalela useGoli. Yeah, ukuthi ngilalela ku app. Ulalela via app. Yes. I-user friendly le app kulula nje ukungena kuyona ayididani. Kakhulu social. Siyabonga. Ngicela la ukubuza ku baba Mnyathi ngiqale ngibingelela baba Mnyathi. Siyabhola mfethu kunjani kwani? Hayi sikhona ba. Social angeke ngemude la sekwenzeke uthola ukuthi mhlambe njengoba ngilapha eGoli kunenyanga hlasimbe ebeke ngingakhuluma naye uthola mhlambe iseThekwini ithi ke imithi yami izokwazi ukuyithumela via opostnet nakubani kepha imali songifakile phambili mesiyakuthumelela mase sikuthumelela lemithi mayifika ayibhaliwe ukuthi eyani how do we trust ukuthi lo muthi lo ebefana ngabuya kulapho ukuthi uzokwenza lo msebenzi ebefana ngabuya wenza. Secondly, how do we, if mhlambe uthola ukuthi lo muthi awusebenzelanga, how do we get back manje ukuthi okay can I request imali yami back? Alright, sure. Ngizokhumbuza uMsukhohlo Mnyathi ile oqala. No. Ngithole kahle Mthiyana. Number 1. Kubalekile lokho Mthiyana nensizwa leseGoli. Into ebalekile mfana kethu uma uzo poselwa imithi sinike ke inkampani eposayo nezitolo wathi ziyakhokha ke mayibizwa la emsazweni asikwazi kubiza ama branders ngoba bazoshaba phathi kubalekile lokho mkhulu uma uzoposola imithi kufuna inyanga kuqala ifike irephele imithi yakho 1 by 1 angihlambe izoba imkhakha emibili nobe emithathu bese yakubhalela phansi mayimaka ukuthi u1 lo u2 lo u3 lo nobe ngazobhala in details for security ukuthi mangasuwele ezandleni zomunye umuntu angaboni kwenziwani uyangezwa kodwa u1 no2 no3 mangithe number 1 wena kufanele mawufika kuwena ngoba ngicabanga ukuthi mawuposela kunezindawo uthi thola mawuposela wena masu collector mina ngiyarishwa njengenyanga iyangireportela ilokuzana inkampani nobe isitolo leso posa kusona osu collector kusona uyangezwa wena sekufanele sekukwena ukuthi ufona ke manje angithi mina ngiyayiseva ke number yakho mina inyanga kufuna isave number yakho ukuze uthi mawufona ibone uthi wena bese yakubamba mawukuthi sebusy ngaleso sikhathi bese ninqumelela isikhathi seni nobabili isi free nayo bese ithatha isikhathi ukuthi ke izokuchazela number 1 ukuthi uzosebenza kanje unumber 2 uzosebenza kanje unumber 3 uzosebenza nje kanje bese uphothula kanje ngoba egcineni uma ingazange ibhale lutho wena uwazi umuthi imithi eminingi icishe bebovu eminye bemnyama
so ke egcineni uzosho lo muntu wena ekufanele ngabe uA wena ukhuluma ngomuntu oC uyabona into ngisho so ke ilapho ke la ngithiwa i-professionalism fanele ibe khona kakhulu ekwelapheni before when uthathe uhlangothi lokuposela ama patient yakhe imithi lokho kuthiwa ke imali ayibuye back ngisho esibhedlela umuntu eshonile kade lashwa incwadi family yafika yokukhokha ukuthi ukukhokhela bengazi ukuthi ngeke yazo sizwe yona nje uthema iqala ethi leyo khokha ngezwe ngetone ukuthi leyo hayi you won't have any luck lapho no kufuna sikhulume iqiniso ngikhulumela ngokuthi sesifakwe saba professional ke lapha saba njengodokotela njengababonga but I'm sure sizwe you are a reasonable man we understand ilokhuzana le ukuthi why ungeke udemand refund so hlaza nge understand and yibona ukuthi it's just unfortunate ukuthi ke ngaba nebhadi ukuthi ngathi ngimthemba umelaphi lo wasengithumelela ngathi kodwa ngathi mangubuka lo plastic ongcwele umuthi lo muthi ngiyabona ngathi usindla amahlamvu ithi yesinkokhe u3000 yeah no sorry and then leyo qala uthini ngayo le sorry miyathi le kade uyichaza yokuthi phela mayilabelishwe accordingly ngama code enu ukuthi u1 u2 no3 no3 yes yabo leyo ke ngicabanga ukuthi iclear and nibe ne communication ngoba gcina lapho ngoba noba usuqeda uzokutshela period engaka so ke masuqedile wena okubalekile kunye abakwethu abantu abake bazama ukubalekela iqemba kwethu ziningi uphendula uthini lapho sisho uqinisile it's just unfortunate ukuthi akuyona yonke inyanga ebhalayo umuntu ukuthi lo o1 for example lo mina engangutholile sohlaza ongabhalwe lutho uplastic ukliye konimithi phakathi so I do not know ukuthi wani usebenza kanjani yabona so but ngiyamuzwa wagcine usebenzisa kanjani ke ngoba wengazi verse already wawusebenzisa kodwa kwakhona ukusebenzisa Ngicela ngawusebenzisanga ngashe wayigazi nje bona ngabona futhi la amusha imali yami sure no siyabonga kakhulu thank you so much Thank you yebo. All right sure. Indaba onkakasi namhlanje sikhuluma ngendaba zokukhokha nenhlawulo ezenziwayo makiwa ke kubelaphi. Le mali mnyathi mhlawumbe kuzofika ama patient ayi3 elandelana ingakwazi umelaphi ukuthi ayithathe mhlawumbe useyisebenzisa kanjalo noma kunemgomo ukuthi kumele ibingengezwa elia on uhinta kuyona but awuzange ungene kuma details kunemgomo ukuthi uma ke izakhamuzi sezi ama patient eseyikhiphileke le mali akumele ithathe isetshenziswe umunye ayithathe i5% mhlawumbe kumbe umunye ayithathe ibeka ndawona thile before iqala isebenza no njengoba ngishilo ukuthi isikhathi esiningi imali yonke verse mayiphuma nje komunye umuntu traditionally kufanele ngempela ube nendlela yokuyigeza imali imithi kilula kakhulu ogeza inyanga ziyayazi ngeke lo ngimention la ngoba khona abazovuka sebekwazi ukugeza imali yabantu so ke kufuna sikubalekele lokho mthiyana kodwa ku2 uma ukhuluma ngemali imali phela umsebenzi imali futhi ingxenye yempilo njengawo wonke umuntu osuke esebenza enkampanini eqashiwe wena umehluko uqashwe inkampani einvisible uyaziwa uwe kuphela because amathongo akho aqashile ukuyisebenzisa akunayi problem as long usuyigezile wayibika emsamo usungakwazi ukuyisebenzisa uqhubeke nempilo because akwazi ukuma ndawonye lokwakhe imbundi emali nje ize ifike la ungayikhona egcineni wena ubuhlupheka ulala ungahleli Okay indaba iyaqhubeka uthini unombuzo yini 0861596596 ama VNs ngiyawathatha nawo ku 0638399959 ukundaba kakaseni sabona siya Hey Alex sure siyahlanjwa eNewcastle sekubingelela Nikahle sisiyaphela kunjani kwena Ngiyaphila Yes Alex ake ngibeke kanje uma ngeke ngiye kwaMthiyane ake ngiqale ngithi angeke ngiye kaMthiyane ngingazange mhlambe ngizwe thiwa mhlambe iyasebenza uMthiyane yabo kwesinye isikhathi ujwayele ukuhlola ngo10 rand angithi yabo
awuhambi uyozwa mhlawumbe uzokusiza angithi usuyahamba kuyafika lapha yana uzohlola athi mthiyane like akuhlolwa ngo10 rand khiphe lo 10 rand beke phansi akuhlolele kumthiyane mayesekuhlolele usenzani useyakhipha ikhambi lokuthi kuzofanele usizakale kanje depending ekutheni lokho kusizakala uyakwenza yini noma uyokurefera komunye umuntu maye kwenza useyochaza ukuthi hayi ukusizakala kwakho kuzoba imali engaka ngenxa yale mithi engizoyisebenzisa right usukhanda ini ke manje angithi mawufike kokuqala usayi strange ufike uyayishaya imali yaMthiyane phansi yonke usuyabuya kwesibili usuzolanda mhlawumbe kokunye uyayubeza ukuthi hayi sayolanda abalandayo kuphela abeze ngapha abaqhubeka nani nokulashwa baqhubeke balashwe then bese kuthiwa sewusizakeleke sekukuweke manje ukuthi usuyabuya usuzoyibongela kumuntu okusizile uma uneqiniso abanye ababe besabuya ukuthi hayi cha sengisizakele usekhohlwe nokukhohlwa ukuthi ena wasizakala kaMthiyane sebiza igama lika Jesu mhlambe ngelinye la yabo right ngifuna ukuza lana ekutheni abantu abayeke ukuthi bafuna ukuprofessionalize ubunyanga bathi bazoposelwa ilento imithi that is wrong iyakumlaphi wendabuko ingakho besikemeka nje iyakumlaphi wendabuko afika akunikeze izinto lezi and then you build a relationship namathonga enu ukuze noma ngabe kuthiwa uzovelelwa ingozi kwesinye isikhathi yazi ukufonele inyanga ithi okamhayisi awuzama ukugwema u1 2 no 3 khona ingozi ezo ngenxa ye-relationship eseninayo nina hayi le ndaba zokuhlola emafonini nokwenza nokuposelana of which is wrong yeah ungazi ukuthi khona experience odlule kuyona wagileka hence wenze lama observations wena siya Alex mina ngisonteza yona ezinye izinto ziyavele esontweni kakhulu esontweni ezinye izinto sibona kwabanye boza kwethu abayizinyanga esikholwa nabo ekutheni abayenzi lento leyenziwa abantu abaningi yokuhlola efonini nani nokwenzani benza umuntu ufika esigodlweni asizakala esigodlweni aphuma hamba sekune relationship between umndeni wakhe nomndeni wenyanga okay nangusiya okay yabona usiya ukhuluma iqiniso Mthiyane kunezinto ezamaqiniso kena kodwa unya kuphela engizocela ukuthi umcacele uma umuntu eqala ukwelafa nqa vese ku unprofessional ukuthi nenze a relationship ngokuposa unless kuyena ozocela uyangizwa ngithini uthi ngiposele because mhlambe emsebenzini angibi naso isikhathi mhlambe khuluma umuntu osegoli mhlambe khuluma umuntu osempumalanga mhlambe khuluma umuntu ose Gabarong eBotswana uyabona so athi isikhathi akanginaso lo muntu sekufuna uthatha igama lakhe wena before ukhiphe imithi usekutshelile igama lakhe nesibonga ngithi khuluma naye ke nedlozi lakini baxhumane kuqala bese uyabaposela because kunesizathu lapho ingakho ukuposa sangena kona kodwa nami ngeke ngibatshela abantu abaningi ukuthi kubalekile ukuthi ongenani fika esigodlweni wazi la ulashwa khona kuqala wazi ukuthi ubani umuntu okulapha unjani uyangizwa ngithini emva kwalokho ke seningahlela kokuposelana mhlambe ngoba ke i-transport yokutravela mawuhamba iyabiza mawuyenyangeni kodwa okuningi ukukhuluma waqeda ugeqa amagula siyabonga kakhulu mhayisi siyabonga
Thank you. Sure. And ozithandayo ngoba okay on Facebook indaba with Alex ipage lelo esikulona ungaya nawe upost your comments and ungasfollowisha again TikTok ikhona indaba on Gagas. And ungobe uthi iqiniso lelo siyabonga kakhulu Mthiyane lolu hlelo liyasiza kubani balule zonke lezi zinto. And then ubongani Andile sibonga kakhulu ukuthi usitholele ubaba uMnyati uyawazi umsebenzi wakhe and ngiyabona ukuthi usebenza ngempela lolu hlelo luyasikhulisa mina ngisemaTimatolo eGreat Town ku 88.6 and then kuzoba usiyabonga Eugene Ndwando ngicela ukubuza la ukuthi uma ufika kumelaphi athi qala ubona isithunzi simnyama kuwe ufuna ukuthi uyogeza emfuleni kodwa leyo mali bengingayiphethe bengithi mina ngiyohlola ngiyothenga umuthi ngizokwenza njani lapho so shothi lana ukhalela ukuthi yena ubephethe imali yokuthi uzothenga umuthi noma uzokwelapha kodwa manje sekufanele kube khona ke the extra one yokuthi sekumele azoyogezwa yabona wemthiyana uzofaka umnyati uthi hey yabona lapha eGagasini abaphathi ngifuna bezwe mina kwingozi ukuthi manje ngikhipha isiqhabo sokugoba abaphathi ngilekanisa wabona ngoba awuzongithatha ngathi ngiyabofenda ne alright ngesikhathi uthatha isiqhabo kumina kanti wena kunethunzi oshawa onganakile kanti ushawa ngalo elihamba nesichitho kwena lento ngeke yenze lento le oyihlosile engizokunika yona because yinhle yangizwa ngithini so mase ngilibona inethuzi sefika ngikuadvise ukuze kugcineni ungathi ngikunike into engasebenzi oqala 2 ungayiphathi imali ephelele sekufanele phela uhlehle uyothatha amandla ubuye ugezwe ungafocus lento oba kade uyidinga kusasa ngoba sewubonile ukuthi sekunama potholes endleleni yayo ngolothu uphendulekile umlaleli siyaqhubeka indaba on Gagasi and 0861596596 All right, conversation ethi yaqhubeka indaba on Gagasi and ifice seyiphakathi sikhuluma ngendaba yezimali ezichargewayo uma umuntu eyohlola noma eyokwelapha noma ethola usizo nje kwi traditional healer. Yipi formula elandelwayo and kusetshenzwa ke kanjani so we have ke Dr. Umnyati uyi-PRO ye Traditional Healers Organization esho ukuthi nansi indlela yokuthi ku professionalizwe i-traditional healing and uza nayo ke step by step ubuza ke umbuzo wakho nawe awukho umbuzo ongekho relevant yonke ibalekile i-podcast yalolu ke uzoyithola mangwaya nje kwi-app yeGagas uzothola wonke ama topic endaba yesintu including this one Mbona ulwazi wakadladla mnambithi lokwafela ubani ngisacela ukubuza ukuthi inyanga yakwazi ukuhlolela online siwenzele nje yonke into ngoba namhlanje khona inyanga engenzele online ithi isifuna imali Okay nayi question ke Mnyathi inyanga ingakwazi ukuthi ihlole online Mthiyani because angithanda ukulimaza umsebenzi wabantu ukuthi uprofessionally noba we-scam wena elakini idlozi mali kudayisa lekufaka scam Umnyati ngeke enze lotho futhi mali kufaka kumuntu oprofessional ngeke enze lotho kodwa ukuhlola ngokwesintu kusendumbeni ngiqedela Okay all right indaba uNkakaza uphendulekile Sanibona Gagasini ngicela ungazisho mina igama lami mina kunomelaphi wendabuko owake wangelapha wangikhipha zonke ilwane ezayifakiwe kumina ngacaba ngenza yonke into ngendlela efanele uthe emva kweviki sungavakashela umuntu wesifazane maye ngivakashela umuntu wesifazane kwaqhubuka impethu kwagcwala impethu so ngangimkweleta icishe imali engangimkweleta yona kwakusela imali engango-200 ngizange ngisayi kuyoyikhokha mina lo mali ngadla phansi bafuthu ngeke Okay nasi indaba Mnyathi kuqhubeka impethu ziqotshulwa yini ngoba phela sefa uthe ukwenza konke waqeda kwasala 200 rand manje ke kufika umuntu wesifazane maqubuka impethu phela kwase kuyisichitho esihlukanisa bona labantu nomuntu wesifazane ebona bobabili yabona mhlambe okuwukuthi inyanga ayingalaphi lokho kukhona ekulapha kusho ukuthi ngenxa uhlambe isichitho sifaka umuntu wesifazane maqubuka impethu phela isichitho esibahlukanisayo leso kodwa akukudla phansi enyangeni ke sithi sizulu ungasingcolisa isihlahla ngoba ngelinye ilanga uyofuna umthunzi kuso bese uyasaba ngoba sangcoliswa uwe ususaba
iphunga lamangcolo shithi kwangamela baleke abana must come back enyangeni inyanga zona izilwane emthiyana ikakhulu ingakho ngigqugquzela lokho ukuthi no bafowethu thina izinyanga ke manje asimuse ukufuna ukuthi sibe nabantu abazoba ngaphezulu komthamo wamandla ethu ukuze sikwazi ukwelapha abantu abazofika sibanika isikhathi singabi nolaka phezukwabo ngoba abaningi thina inyanga sinolaka ngoba sesihubha ulayini singase siphumele kwiposition yomnyanga lokho ke is education nje engimanika yona. Siyabonga kakhulu. I hope yaphenduleka. All right, you can watch this. We are live on TikTok indaba on Gagas. Sifollowishe lapho kuzibe part ye conversation yethu. We are live on TikTok ye Gagas FM indaba. Right, so search nje as indaba on Gagasi. That's where we are live discussing indaba 18 ukukhokhelwa kube laphi. Sohlaza nobaba Mnyati sanibona nestudio. Ngicela ukubuza lapha Sohlaza naku ubaba Mnyati ukuthi ke zisekhona yini ke inyanga lezi ezazi mangabe zikulapha bese zithi ke hayi inkokhelo onoma inkomo usiyobona wena ukuthi ke uyini emfanele ngenxa yokubona nawe ukuthi ke usizakale kangakanani ke mhlambe abuye ke ubuya nenkomo ephilayo noma ubuya nezimbuzi lonke lokuthi ke isesekhona mhlambe lezo nyanga uma ngambe isesekhona seyitholakala kuphi because manje lezi ke eseyizi advertiser ke kakhulu akusekho lula manje ukuthemba ngoba nazo ezinye izithwele yayibo yonke lonto le okunye nebengifisa ukubuza ukuthi umsebenzi engangiwazi wezangoma ukuthi zazi ukubhula zikutshela indaba zakho bese uthi inyanga yakwelapha usuzwile ukuthi indaba ngabe kusahamba ngakho yini lelo khona umJ Newcastle lo ngiyabonga. Sibonga kakhulu MJ. My questions ayithu ke ilawo yoqala yokubuya and then bese kuba ke le yenyanga nesangoma. Uyabona okokuqala nje ukuthi kuphume ukwelapha umuntu uthi akabuya khokhe after baningi abantu abazinyanga abaqolekile bagcina bengakhokhelekanga bona bashawa amadlozi aka abanye bashona emgodeni badlula emhlabeni yangizwa kahle okwesibili into edala ukuthi ke manje kuthiwa ke masisebenza akube phela nenkokhelo bese kuba nokwelashwa phezulu kwenkokhelo ingoba umnyanga bususiwe la ekudelelekeni ukuthi ingathathwa notice la sebu professional sesifana nsena nabantu abakwi business njengoba ngichazele eqaleni so ke funa abakulindele futhi lokuthi kungenzeka izinyanga ezelapha zithi uyobuya yangizwa kahle uma inyanga izokubiza imali akingilinganise ekubiza u2000 rand okay iyakwelapha isifo sesikuphatha iminyaka u10 usuyasinda lapho uyangizwa kahle sekukuwena ukuzobonga uyangithola ngithini ukuthi wangisiza kulo 10 years kade ngigula kodwa ngisiza ngabale encane bese ngihamba isikhathi esingaka usuzobonga uyangithola ngithini so ke kubalekile ukuthi bakwethu singa blackmail umsebenzi womnyanga nakuba iskemu sisiningi kodwa futhi bakhona base professional. All right, and then kule yesibili ukuthi inyanga ifika ibhule then sorry isangoma siyabhula busuye sangoma bese enyangeni isangoma siyabhula qala kwakuthiwa sasibizwa kwakhona isangoma ushaya isibone kube khona uhlanya zo2 bese ke lapha ekubhuleni kwaso sikhipha igama lenyanga ezokwelapha kodwa ke kwahamba kuthe ngama early 70s kwasekuqala ukuthi ke isangoma sifike sethwase enyangeni esangomeni sibuye besidlozi lisikhipha futhi selisa kwenye inyanga enyangeni la siyofunda khona isikhwama sokwelapha
Okay, so ngoba sesithatha umsebenzi okwelapha idlozi laso seshaya honors manje. Yes, ngiyangithola ngithini. Okay. So ke kulapho ingakho ke egcineni singeke sikuhlabe mina njengomnyati. Yeah. Ngeke ngikuhlabe isangoma masihlola selapha. Kodwa futhi ke egcineni umuntu uyayikhethela uma ungafuni ukuthi mase sikuhlolele sikwelaphe uya komunyeke. Yes, kunjalo nje. Sure, ngisemsinga ngizothatha uThemba kaKhumalo. Sawubona mashobana. Baba njani? Siphilile Mntungu njani wena? Siyaphila. Yebo. Bangibonga ungena emoyeni. Kahle kahle lana nami ngihamba emazimini inkosi kodwa nginocela ukubuza la ukuthi uma kwenzeka uba nenkinga ake ngingansela ukuthi mhlambe emva kweminyaka emibili noma empilweni yakho bese ukuthi emva kweminyaka emibili emhlanje uba nenkinga ngingansela ukuthi mhlambe uyafika nje usakhona ukuhamba uma uthi akunolapha afika kuhlolele athi uhlelo abadala mhlambe ebele inkinga azoteka kodwa lisethi ubala lolo uzokusiza ayise ayakushaya akunikeza imithi athi wobuya mayisiphelile lokhu ubuyela until ungasizakali lapho kufanele kwenzeke Dodela uma ubuya ungasizakali awuphulanga umgomo enibekelene wona buya phela inyanga ukubuya azi sokwenzani umthiyana usuke uzokwenziwa assessment njengepatient yangizwa ngithini ngesikhathi ngikwenza assessment wena ogula ufuna ungitshela ukuthi okay njengoba ufike kunje sekubuye kwabanje kungcono la kuWesla iassessment leyangithi sekufanele manje mina ngicreate enye period again yokuthi ngithi nayike emithi ozoyidla le period ukuze siclearishe lokho okusele ongakagculiseka umzimba wakho ngakho yeah emva kalokho uma kungasizakali kuze kube kathathu I know usungakwazi ukudlulela phambili njengokuthi uyakwazi ukushintsha idokotela nokushintsha ibhedlela. Okay nangayichaza Mntungu ngicanithi uyagculisa iyangidulisa kodwa ukuthi kukhona la sibakhona kancane ukuthi uthola ukuthi mayisebona ukuthi lokho akade the kuubala akasingakusiza ngisho akasakusiza. Okay uqale wathi ubala kodwa manje useyahluleka ulimo liyagcina lokufake noba lekuqhathe nama patient ayikho into eyubala ingakho ngichazile emthiyani ukuthi isifo esesithatha iminyaka ewu5 nobe emithathu umonakalo omkhulu akuselolo bala lona ngaphandle mawuzofika ukuthi wena njoba kulesithathu namhlanje uthi izolo loba ngomsombuluko kontambama ngenzeka ukuthi ngizowususa avese umonakala okabe emkhulu okay yayizwa lona but ulimi uthina inyanga asiliqaphele ukuze ama patient ethu asikwazi ukuthi abe ne trust kuthina ukuze akwazi ukulapheka sengimane ngiyibuzela nje Mnyati manje ba useducator kanjena ukhuluma nalama questions indlela oresponda ngawo kuyena ofenda yini ezabelaphi uma abantu bezofika yabo lembuzo nje bayibuze lapho la consult wakhona ekutheni kuzokwenzekani makuukuthi nokuthi leyo conversation uke wakhuluma indaba yokuthi kusuke sekune queue abantu bebaningi akuyona into enikhuthazayo leyo ukuthi umuntu abuzisise abe nesineke kulele kuthina belaphi mthiyani awukwazi ukuthatha umthamo abantu abawu20 kodwa unabantu nama appointment awu20 akhona yangizwa ngithini ungazi ukuthi inkinga izothatha isikhathi esingakanani i-patient ne-patient so that's why ke kufanele at least i-patient kube no 30 minutes at least 15 kuya ku 30 minutes i-patient uyinike i-platform ukuze iphume igculisekile psychological ukuze nomuthi ukwazi ukusebenza kwi-foundation yomqondo ophilayo ongalimalanga Siyaqhubeka indaba. All right, on TikTok indaba on Gagasi. I see we have umlaleli joining us from Namibia in Windhoek. Hina, we see your message and we're happy that you find this show informative all the way Windhoek. Siyabonga. Ungaya ke nawe ufike usifollow share ku TikTok and udownload ke Gagasi FM app and then uzokwazi ukulalela the podcast yohlelo and to stream as well. Amen Mthiyane ngibingelele nomkhulu lapha. Bengicela ukubuza la Mthiyane ukuthi kurong yini mangabe ngizobheka isimo somuntu ukuthi hayi lo ungazi ukuthi ume kahlana ebese ngithi kuyinyusa kancane inkomo. Bengicela ukuzwa lokho nje Mthiyane mengisiza abantu mengizobheka isimo esinjalo
kurongi yini lokho. All right. Ngibonga uMondli lo Danko. Siyabonga Mondli. Mthiyani esasokawona sikejema nje ngibuka lapha ya. Okay, kulungile. Bakwethu ingakho ngithe ama values awefani ezifo. Mangithi isifo Mthiyani akunikesa ngoma yaqonto ejwayelekile. Uma qumnyati bewulapha ngo 1500 rand. Akufanele ukuthi mase kufika mhlambe uMEC from government bese MEC ashajwe u20,000. So ke lapho usuyisela. Ngizwa kahle la 18,500 rand. Yebo lo usubulele kumsebenzi ehloseni. Mawusebenza ngedlozi eliprofessional. Yonke into okufuneka ibe kwi freight rate. Sure. Yes. Sibonga kakhulu ke Mnyathi. I hope khona ukufundile uhlelo namhlanje and imibuzo nama comments nanokuthi kwazona inyanga nabelaphi nje bathola ukuthi professionally umsebenzi wabo ke uthuthukiswa kanjani. Sibonga kakhulu Dr. Thulebona Mnyathi bekade guest yethu namhlanje uyi PRO ye Traditional Healers Organization. Uma contacts akho ke Mnyathi? Umnyathi utholakala ku 083 468 6173 468 6173 noba mnyathi@gmail.com. Umnyathi utholakala ka G kwamasho uyenze appointment ufonela ngo8 ekseni kuze kube u8 ebusuku. After that ukhaleka phansi okwesondele emoto. Oh, okay. Le email address yakhe isekhona? mnyathi@gmail.com. All right, sure. Sibonga kakhulu. Nalo ke uhlelo sikhuluma ngendaba yokuthi la ekulashweni kufika kanjani emalini, ikhokhwa kanjani, khona yini ukuthi mhlambe umithe icustomer patient halfway. Nane behavior ke yethu yokuthi si abaningi kulula ukuthi bethi angasizakalanga so ngidinga ukukhokhela imali back and then wenza ke example Mnyathi ukuthi but even kuthiwa we are kuma healthcare professionals akwenzeki kanjalo. Izinto nje lezi besingayinaki and sesokwazi ke ukubheka abantu abasiqolayo nabantu abenza umsebenzi ngendlela efanele. This was a very informative and eye-opening discussion ebesinayo about indaba zethu zokwelapha. Siyabonga kakhulu. Thank you for tuning in and indaba ke ikhona kwi page on Facebook ungayilandela indaba with Alex and then ke i TikTok page yethu we are live now kuyona ungaya khona and kwi YouTube channel as well uzokwazi ukuthi uyithole but ke ama podcast uyawathola ke kwi app. Tomorrow is Thursday, the eve of the long Easter weekend. So ayizukuba khona indaba but kuzobe kune block party. However, indaba le yomdavazo izoba khona kwi app uzoya nje uyithole at 7 sharp as we always do. Izobe khona as the audio podcast and a video as well at 7 sharp izoba khona on the Gagasi FM app. Indaba produced by Mr. Nzoza Usiphelele. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.